नागरिक आपके साथ है। हम कोकराझार से हमारी तरफ से भी हम यही संकल्प लेते हैं कि भारत वर्ष को विश्व में एक आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, श्रेष्ठ भारत बनने के लिए आपका जो भी योजनाएं बनाएंगे इसमें हम लोग जुड़े रहेंगे। इस अवसर पर कोकराझार से, बोडोलैंड से हम आपको धन्यवाद देते हैं। बयनिसिमबो साबायखर बावहरबाय। सकलोले धन्यवाद जनाय मोर बक्तव्य सामरिलो। जय हिंद। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। भारतनि स्निजिद'थि नैबे फोरबोआव उदांस्रि फोरबोआव जोंनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि बिटिसिनि प्रमद बर' सारा जोबोद बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिलांबाय। दानिया मार्च पास বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকল আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত বিদ্যালয়ৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমাৰ মাজত মাৰ্চ পাছ কৰিব। মাৰ্চ পাছত অংশগ্ৰহণ কৰিছে CRPF কয় 129 Battalion Gurgaon, CISF NTPC Salakati, 6th Battalion SSP Ranighuli, 7th APBN Charaikula, Kokrajhar DEF Men, Kokrajhar DEF Women, Home Guards, Kokrajhar Government College NCC, Kokrajhar Government Higher Secondary and MP School NCC, Kokrajhar Government College Scout and Guide, Commerce College Scout and Guide, Kokrajhar Government Higher Secondary and MP School NSS, UN Academy Boys, UN Academy Girls, MCM Woodland Boys, MCM Woodland Girls, Auxilium English Medium School, Kokrajhar Girls Higher Secondary School, BPCM Babyland Boys, BPCM Babyland Girls, Kokrajhar Vidyapit School, Debargao HS School, and 7th APBN Choraikula. Cyclone Bromo. March pass damo, boniface division officer damo. CRPF follow the 129 BN Bhotgao. Arbetro Deden, Inspector Om Prakash, Platoon Commander. CRPF Koi, 129 Battalion Bhotgao Inspector Om Prakash, Platoon Commander. Dania Fegasini Doma, CISF NTPC Salakati, Platoon Commander Amar Singh Bhati. Eti Amar Major, CISF NTPC Salakati, team led by SI Amar Singh Bhati, Platoon Commander. 6th Battalion SSB Ranighuli, Platoon Commander Nitin Joshi. 6th Battalion SSB Ranighuli, SIGD Nitin Joshi, Platoon Commander.
7 Amphibian Saraikala, FSA Florida Platoon Commander Fonidar Nath. 7th Amphibian Choraikala, led by ABSI Fonidar Nath, Platoon Commander. Kokrajhar DF Band, Platoon Commander Amirul Islam. Kokrajhar DEF Men, SI Amirul Islam, Platoon Commander. Kokrajhar DF Men, Platoon Commander Indira Brahma. Home Guards Platoon Commander Dhajendra Narjari. Home Guards PC Dhajendra Narjari, Platoon Commander. Kokrajhar Government College NCC, Platoon Commander Gautam Singha. Kokrajhar Government HS and MP School NCC, Shri Abhijit Das, Platoon Commander. Kokrajhar Government College Scout and Guide, Guzain Bosumotari, Platoon Commander. Commerce College Scout and Guide, led by Praveen Jyoti Munda, Platoon Commander. Kokrajhar Government Higher Secondary and MP School, Platoon Commander Prithviraj Devari. UN Academy Boys, Shri Babul Basumatari, Platoon Commander. UN Academy in the Sapardi, Platoon Commander Thoraina Kriti Basumatari. MCM at Woodland School, UN Academy Girls, Miss Kriti Basumatari, Platoon Commander. Oro Jatiyo Khaspar Pindi Phale enekoi parade groundot dekhile poa গৈছে ইয়া কোকৰাঝাৰ Platoon চহৰৰ Commander যে 3D Musahari. কোকৰাঝাৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰ আজি চহৰত কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী খেলপথাৰৰ দৃশ্য ইয়া কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বহু বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেকৈ প্ৰেড মাৰ্চ ফাৰ্ষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰা পোৱা গৈছে। MCM Woodland Girls, Miss Pratibha Rabha, Platoon Commander. Auxilium English Medium School, Platoon Commander Sona Devi Sargiari. Auxilium English Medium School, Miss Sona Devi Sargiari, Platoon Commander. Kokrajhar Girls Higher Secondary School, Platoon Commander Miss Supriya Basumatari. Amar Major Iya, Kokrajhar Girls Higher Secondary School of Miss Supriya Basumatari, Platoon Commander. DPCM Babylon फरायसालिनिफ्राय फरायसाफोरनि बेखौ दैदेनदों प्लाटुन कमान्डार भास्कर ज्योति राय। DPCM Babylon Girls, Miss Jyotishmita Roy, Platoon Commander. दानिया दङ क'क्राझार विद्यापीठ फरायसालि, प्लाटुन कमान्डार सल्लिता चौहान। एया आमार माजर कोकराझार विद्यापीठ स्कूলৰ পৰা শ্ৰী সঞ্জীৱ চৌহান and team, Platoon Commander. दानिया दङ देबरगाव हायर सेकेन्डारि फरायसालिनिफ्राय बेनि प्लाटुन कमान्डारा जाबाय अनसुला बसुमतारी। एया आमार माजर देबरगाव हायर सेकेन्डारि स्कूলৰ পৰা प्लाटुन कमान्डार श्री अनसुला बसुमतारी। जोबथारनायाव दङ 7 Amphibian Band Party Saraikala, recorded in the party club. Now we are going to announce the name of the award nominees.
The awards will not be given today. The awards will be given on 16th of August at DC office at 3:30 p.m. The award nominees are Shri Chabindra Brahma, Shri Manindra Namadas for excellence in progressive fish farming.